Hello, B. Asa naman ka karon, B? Nako diri sa ibaba sa bungtod nagpa-signal. Ay, bantog ra nga dili ka makontak ka gaina kay wala man day kay signal. Gaina ra ka diha? Bag-ura jud ko niabot diri among nakontak na ko nimo. Ay, mao ba bagura day ka nakapasignal? Asa man kadapita nga buntod? Basta diri sa pinagkaibabaw nga nay kusog nga signal. Aw sige sige padulong na ko diha. Ayog lakaw diha, pabuta ko. Hangakaw eh. Wala. Unsa man ni diri ang area? Minteryo man eh. Ay, basig diri siya magpalubong sa kuwang alo. Tama-tama gyud. Asa man to si Bibi ha. Hoy Cardong, nako diri Eto arara man di ay. Kadali lang padulong na ko diha. Pasensya kay Bihan, nalangay inton ko kay grabe kalapok sa dalan diri ay nya babaw pa jud kaayo. Diri di ka natambay di ay. Oh, diri ako man ko nagapa-signal. Ah, mao day no, mao ning kusog-kusog nga signal diri sa bukid. Nya, wala kay kauban diri Wala. Asa man ang imuhang anak karon? Ibilin na ako sa balay. Ay maayo kay gibilin nimo kay para makabanat-banat yung kog tirada karon ba. Mga tirada yung single mom karon ba. Dainan ni mag-trip oy, matirada man kag single mom. Ayaw pag-anak ba nabay ako'y anak. Kabalo man ko nga naa kay anak o gusto ka dugangan nato na imuhang bibi para mahimong duha aron nanay kadula ang imuhang anak. Pag sure diha Cardong oy, wala pa kani ka nang uyab sa kuha. Ay dili na nako kailangan nga manguyab pa ko sa imuha. Once nga gihimo na ang dalan, pwede na nako naagihan. Hilom diha Cardong oy, yaga-yagaon kay ka ba? Ay wala man ko nagyaga-yaga sa imuha. Nagsulti ra man ko sa tinuod. Actually, nagpasalamat jud ko sa imuha ba kay imuha jud ko gihulat diri Ala nga ningon man ka nga magkita ta di gihulat ka diri Mo gani wala gyud ko nimo gipaasa ba pero ang pangutana nganong diri man ta sa minteryo mismo karon nga nagdit-dit. Alangan mingon man diring dapitaw nya kusog pa jud ang signal. Ay mao ba diri aday ang pinakakusog nga signal sama sa kakusog sa pitik sa kuang kasing-kasing diya sa imuha? Hilom diha Cardong oy, grabe man ka makajamming sa kuha, makahubo magpanti. Aw pagani na sa kuang kumingking ang uban gani nga akong jamingon makaihi man gani sila hang gilingkuran. Hat man day ka mo jamming anong wala man kay uyab karon. Mao lagi hawd lagi ko mo jamming pero bisag isa sila ha wala gyud ko nila gi seryoso. Anong sa kuha pa man ka nga na naman ko'y anak. Ay okay ra man gud na nga naa kay anak ingon man gud nila. Basta single mom, how do kay na modala? Unsay dalaon Cardong oy? Modala ba? Modalag relasyon no? Unsa man taon ka? Ilain kay kauna-una ba? Unsa day sa imo hunahuna? Abi man gud nako hawd mo dalag handos. Ikaw, tinud-on nimo narase mo ha total pasalop naman pud ang adlaw, nya pangit-ngit na pud ang palibot. Nya kita ra pa jud duha diri Kabalo na ka. Hoy Cardong, nakulbaan man ko sa imuha. Oy, muuli na lang siguro ko nabaya ko'y anak. Ay kadlok sa kuha. Oy kita ra man duha diri dili mo ko mangaon, mamaak ra man ko. Haray! Lainan ni mo Cardong oy, mura man kag ungo. Si Cardong man ni oh? Cardong? Kinsa man ni mo ang kauban? Kinsa din na Cardong, nakailalagi na sa imuha. Ako anang amiga? O si amiga, kabalo ka, dahil kini ako ang gibuntis siya ang amahan ane. Ingan ka Cardong, single ka, naman lagi kayo nabuntisan. Dili man na ako, Bi, gipaangkon ra man na sa kuha. Kanang bayhana na buntis naman na daan good niya. Nagugukod siya sa kuha ba? Kay wala lagi siya amahan ang kaning bata Mao nga ako iyang paangkunon. Unsa? Dili ikaw ang amahan, nagrabi imong hinandos amo ang duha? Lainan nimo Cardong, oy, asa man ang gingon niya nga duha imong gihandusan? Oo, day duha may iyang gihandusan ug duha pod mi nga buntis ug ikaw nagunsa man pod ka diri Ha? Duha imong gibuntisan Cardong, ingon ka single ka ba? Kakon jud kay ka ba? Single man ko, basta na ako sa gawas. Nanguyab pa ka sa kuha, na naman day kayo duha ka buok na buntisan? Unsa nanguyab ka sa iyahan? Wala na lang ka na kontento na duha na may imuhang gibuntisan? Uli dito oy. Ngano nakikita man kaniya? Ala nga, naibog ang puko siya nga single mom. Unsa single man siya? Naibog ka? Unya sa mo nakalisod na gani tao niya nagduwag-duwag pagag problema? Ala nga, talagsa na lamang ko ninyo pahanduson sa inyo mga lusong. Mao nga, diriya na lang ko sa single mom. Kay nagsaligad ako imong alo. Ana gid ang mahitabo kay ug nagpahandos lang mo perminti sa kuha. Dili unta ko mubiya sa inyo ha. Unya single man pag jud imong gipatulan. Ana na lang gid kay lami man gyapon ang single mom, bisag single mom na di. Sus, lami man gyapon na. Kami day na nagbuntis, dili day milami. Lami man gyapon mo og perminti lang mo magpahandos sa kuha. Unsaon taman nga? Likay na mo sa kuha, sige ra magbalibad mao nga. Pagos gawas na lang in taon ko, pasingil-singil na lang ko sa gawas aning style ani kay dili naman mo magpatirada sa kuha god. Mao day nang dugay katiguli sa balay di ay. Alangan kay ang ako ang allowance nako, kamo na may mo angkon. Alangan kay kami may nagbibuntisan nimo. Kay syempre kimi ang magbudget. Jesus ay. Mo ni nakalisod ba nga? Hay nako. Unya karon dili ka muli? Uli sa dito ako, uli sa dito. Ikaw uli, nganong diri pa man ka magtambay nagabiin namang dako. Ako sa nihatod ni si Bibi. O si hatod. Wala hatod karon. Uli dito uli.
Luoy kay single ma'am. Saan na lang niya ako ang gidala-dala kay dong. Biyain ko nimo? Una lang mapasar ko ron. Dili pwede, dili. Uli. Balik ra ko ugma ha. Uy, balik. Kulay balik. Be, balik ra ko ugma be kay muhandos ko si mo ugma be. Wala balik. Kung isa pagday, wala na kay magkita-kita ang kaydong ha. Tara na kaydong. Uli na. Ha? Naku, dito alhos kardong. Saya nga ato eh. Lo,